nathi belifika nathi ke ingozi ibhola ke lamceza ke uZindongo Munjana bemvimba lapha yena ke empela lapha ke Mbuthuma shaya pass enhle ke Mbuthuma washiya uthina Mpempe lapha hey red card ngimenge inyawo uthina Mpempe uthi hayi umuntu ungabusayihluka ngiyakuzwa Mbulase uthi unompempe ngiyakuzwa Mbulase sinemzuzu emine ubhadi i-red card ke yakhe yesibili ke manje lapha yena ke uMtaung kule season ngaleyo ndlela uzohlala ke imidlalo ke emine engadlali ngoba ke i-red card yakhe eyesibili hayi umthathu ngoba ke i-red card silungise lapha imidlalo ke emibili emithathu engadlali ngoba ke i-red card yakhe eyesibili ukhumbule ke i-red card uhlala ke imidlalo emibili ungadlali kodwa ke lapha zo-eda 1 ngoba ke i-red card yakhe eyesibili ku-same season yena ke lapha ke uMtaung sibheka lapha ke Mfukeng ibhola phakamisa lakha washo umzondoda baba banolwazi nawo amabhakaniya ayakhuphuka manje asuka ku-number 2 baya ku-number 1 enza i-free kick mbukeli eyakhe Mfukeng isegazini kuyena lapha ke Mfukeng ushaya igoli lakhe lesihlanu yena ke lapha ke Mfukeng shaya nje igoli elihle ngempela ke lapha ke Mfukeng njengobona ke bemjona lapha ke Meremi wathi ke Mfukeng thuma mina hayi khona hayi le bhola ke lishaya itanga ngempela ke mawuyistale le bhola ke uzibeke nethini njengoba ke enzile lapha yena ke Mfukeng eshaya ke free kick phakathi wadive waphalela ke uTape Ira wezwa ngabafana abancane ama-ball boys uthi hayi but ibhola yalifuna nje nala lapha enethini ulibeke nethini lapha yena ke Mfukeng hayi la khohlwa mbukeli hayi la khohlwa hayi yalazi ngempela ibhola ke Mfukeng baba ungakhuluma nje wena uthini ushaya ke free kick ibhola ke libeka phakathi lapha yena ke Mfukeng ngithole nje nami ke late mama ngimbuza ukuthi hayi babetheke ezikampanza kanti uMampanza ngiyakhumbula ukuthi ugogo ozala ke ubaba uMampanza hayi e-free kick yingco yangayento le-free kick mbukeli ubeya sibheke manje lapho amabhakaniya unethulo lokukhathela lapha ke Mfukeng bayamnyekela Mfukeng bemvimba ke Mfukeng ugogo uyodive ku-half eyayo ke lapha ke i-TS Galaxy zama ukushaya lapha ke Mfukeng goal kick ngizama ukubheka la amabhakaniya askora khona ke amagoli amaningi mangikhumbula kahle uya phambili ngejuba uthola ngapha ke Mfukeng ushaya ipass ke Mfukeng lapha ke elivimba ke uTape Ira bili benake usiyema bangenzakala baskora bazocelebrate yini Mfukeng nansi ke ingozi ke thina Mfukeng mana ke ithuba Dion bemvimba ke Dion khona ke uqala ke mdano eyawo ke amabhakani kanti kwenze hey kuzoba nzima bangenza ke phumela ngaphandle ngoba ke lapha ke benchini banomelusi Mathebula njengoba lapha ke Dion ibhola libeka phakathi ke Dion uDion ke usuka lapha ke kuona ke amaZulu waya kumam lapha ke besibheka amabhakani ke bathola ngapha ke Mfukeng hey Mfukeng ushaya ipass ke Mfukeng sibili baba vimba ke lapha ke muva yena ke TS Galaxy but nala ke ithuba wasebenza goalkeeper sibheke Mfukeng nansi ke ingozi Mfukeng uyasikaza soka Dion wasebenza goalkeeper madoda uyazibeke ethuba abeke man of the match goalkeeper ke uTape Ira njengoba lapha yena ke Mfukeng ngena ngaphakathi wenza ke isave eyesithuba mangikhumbula kahle ukona lapha ke amabhakaniya hayi yena Mfukeng ball control mbukeli la iduze esibili kuyena ke lapha yena ke uMbunjana ngoba ke omunye washaya on goal badala amabhakaniya umsimango lapha manje ke wona amakhosi nala ke phama ngathi ke igoli losine Morena ayisebenza ngempela ke lapha wasebenza ngempela ngesiphenga manje ibhola lapha ke kuyena ke uMvelance uthola ngapha ke uMaduna, wasala phansi ke uMaduna. Wathi ke uNampempe ke free kick inikeza ke. Wathi ke uNampempe ke free kick inikeza ke uMaduna. Wathi ke uNampempe ke free kick inikeza ke uMaduna. Wathi ke uNampempe ke free kick inikeza ke uMaduna. Wathi ke uNampempe ke free kick inikeza ke uMaduna. Wathi ke uNampempe ke free kick inikeza ke uMaduna.
yona-ke phake i-TS Galaxy bafuna igoli lesine Mapakaniya thola ngapha kuya Police uyedwa ngapha ke Mfokeng nansi ke ingozi uyingozi ke Mfokeng ushaya ipasi ke Mfokeng nangu Mfokeng hayi khona hayi khona Puka wenza umsebenzi onzima 2 yards wavele wavuka phansi Mfokeng bheka le pass Police Mfokeng madoda ngazi noma ke ubanje umankunkela lapha ke yinaka Mfokeng washaya utshani kunokuthi akhathaleke ibhola hayi Mapakaniya ayikhohle MG Police ketinat Police uyadansa Police nangu Mfokeng lakha and only four on the Pirates not TS Galaxy lasukuma lonke ibench indini celele ndathi ndinabo abantu bami abadlala nam awu madoda uMfokeng ushaya igoli lakhe lesibili ngishilo ngathi lisegazini kuMfokeng bafaka umunye umshini lapha yona-ke iPirates Police Mfokeng ungathi ufunani mbukeli ngitshela ukuthi lipi iqembu elivutha njengaMapakaniya mbukeli kule season uMfokeng uzithela ngamanzi akatatazeli ushaya igoli lakhe lesibili uMfokeng unethuba elokuthi kuyashaya lapha ke i-hat-trick yakhe yokuqala ke seloku efike la kuna ke Mapakaniya 46 mabone manje Mapakaniya Mfokeng funa ngapha ke ibhokoza ke elivimba ke yena ku tape ira Richards Bay ngathi bathola igoli lesithupha bemanze ke Mfokeng no shame 6 mabone 7 driver ushaya i-hat-trick yakhe yokuqala ke Mfokeng kuona Mapakaniya indini celele ndathi ndinabo abadlali bami abadlala nam hayi Mapakaniya futhi hayi indini celele ndathi ndinabo abantu bami abadlala nam hayi ayavutha Mapakaniya mbuke ayovinja ulwandle TS Galaxy not Mfokeng lisegazini ngibatshele ngathi ke lisegazini forever awuzakali safe hayi Mfokeng khohle ushaya igoli lakhe lesithathu i-hat-trick eyakhe yokuqala lakhona ke Mapakaniya mbukeli ukhumbule ke mawushaya amagoli amathathu ibhola ke lapho mbukeli uzohamba nalo ke Mfokeng le bhola ke namhlanje uzibeke ethubeni elokuthi kuyakhethwa ke njenge-man of the match lapha yena ke Mfokeng hayi injabulo kuphela phansi ukuthi uskore ne-on goal Mfokeng ushaya isithende madoda uMbuthuma sibili yena la ke thuba bangahle bathola igoli likamukela ibhola basekwini ngcine ke i-Arrows ehamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni kanje apha naso isiwelele shaya lapha ke Orbit College balida ngo-1-0 Bhema manje lapha ke weliphakamisa ke nala ke ithuba and the final whistle ends TS Galaxy's torment. What a torrid day for the home team, but what a wonderful afternoon for that young man Relep Mufokeng with his first ever senior hat-trick. His first came via a direct free kick, also the first of his senior career after Thabang Moremi had been brought down by Opa